الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsa misi ku agama Islam, mapiarkan ulang una kapipita. Paganintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala itawfik yan si arkatano so mga pipiya mapapadalam sa giyang kai alungan na di maat. Ayamala na lakaan rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala sulang ulangwan umapiya ibigay rakatan o Allah subhanahu wa ta'ala sumanga limuiyan mapapadalam sa giyang kai alungan na di maat. Mga bangsa misi ku agama Islam, mga pagarya misi ku agama Islam, yaiso programa tano di tano di kapamagusay egira alungan na di maat. Yang kaya pagusayin tano na isay niya kailangan maswa tano, makanal tano. Yang kutuwa di tano di kapamakinag o di nakapamakinag tano si eko imam igira adi mangusyat. Kagi ayad nakabayat tano nagyang kuto tarutop agyang kuto ap kekuatan wabalas sagyang kuto adi tano di kasembayang ku alungan na di maat. Madagal si iku mga pagaritano uway din ako sumiyong siran o di nagyang kuto dumiyar pasiran sa gyang kuto di kasembayang ugaid na sabab sa gyang kuto daira na pamakinaga agyang kuto di teruno imam di pangusyat o imam na daira na maparuli agyang kuto balas mapapadalam sa gyang kuto sambayang adi maat. Uway mga pagarya pamanian na sabab sa gyang kuto kaya teru agyang kuto tao gyang kuto pamanian na misumbayang sa gyang kuto masa adi ka pangusya tagyang kuto imam na daabanian o di na danian maku agyang kuto tarutup abalas sa gyang kuto kaya sumbayang yan. Pagusayin tanwaya kahit nakabayat tano nagyang kuto ba pamanian na kompleto agyang kuto ap kekuatan wabalas. May kapirad na ya kadiyuma at kaya sumbayangan tano na inumanga day si tano maapad sa agyang kuto kompleto agyang kuto wabalas ap kekuanian anta aka paman nas imapad sa agyang kuto tao dinian kekuwa agyang kuto balas matatago sa agyang kuto kaya sumbayang yan. Aya maudu matatago sa agyang kaya kitab na agyang kuto ujubal insat li khutbatay al-jumu'ah. Agyang kuto kipapaliugat agyang kuto kararanak o di nagyang kuto kapamakinag utaw sa agyang kuto dua khutbah o imam si iko alungan na di maat. Pamanian mga pagariyami si iko agama Islam na wajib si erakatano paliugat si erakatano mga Muslim mga dato agyang kuto kapamakinagtano sa agyang kuto khutbah wasyat agyang kuto imam. Bati ang tano agyang kaya hadith عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. Ayam ana gyang ka iya hadith amya katita yan si iku Ibn Abbas. Peter uyana Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sataw adi itero dimberak ko alunga na diumaat aso imam na dimangusiat. Na ayat tigu Nabi tanwa Muhammad lagi diyan na lagi dagyang kutua himar. Agyang kutua pangangayam na himar. Maka aawid sa asfara. Agyang kutua mga kitab. Udin agyang kutua kitab mala. Agyang kutua tao adin yan diterun sa agyang kutua pedian. Ansit. Genek ka. Udin pamakinag ka. Nadaaban yan di umaat at tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauto mga pagariyami si agama Islam. Ino kailangan maswatan o makanaltan o katukawantan o adibis kapakay. Ubatan o ditero. Igira makasusultan o sa masjid. Asu imam na di mangusiat. Masa adi mangusiat su imam. Kada aban yan di umatati Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua hadith na hadithu Abu Hurairah radhiyallahu an. Marfu'an, idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imamu yakhutubu faqad laghawta. Ayaman nagyang kaya hadith amya katita yan si iku Abu Hurairah. Apitero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amay katigu Nabi atero ka sa gyang kutua pedeka. Gyang kutua may pagubayin ka. Pamakinag ka. Udi na genek ka tero. Sa gyang kutua alungan na di maat. Akapampatagan asu imam na di mangusiat. Natigu Nabi tanwa Muhammad. Fakad laghawta. Na sabun-sabun na tigu Nabi. Miyakam berakka. Udina miyaka teruka. Anta aka miyabata lagi ang kutua di maataka. Lagi na ng mga pagariya. Miyaluitan wagi ang kutua hadith. Paman na kateru Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makapantag sa giyang kutua. Kawawaji bagi ang kutua. Di tanu di kapamakindag sa giyang kutua imam. Udina giyang kutua kararan na katanu. Sa giyang kutua di kapangusia ta giyang kutua imam. Giyang kutua kaya turu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duskan niya no himar makaawid sa giyang kutu asfara na giyang kutu ko na asfar na aya ko na maanaw to na giyang kutu al-kitab. Giyang kutu kitab na upama katigu Nabi tanwa Muhammad kasutawa ditero sa giyang kutua di kapangusya to imam na lagi da giyang kutua himara maawid sa giyang kutua kitab. Miali penuh mga ulama aya ko na maana giyang kutua asfar na tigyan na al-kitab al-kabir giyang kutua miyakala la kitab. Apaman na giyang kutua aawidan na giyang kutua himar agiyang kutua miyakala la kitab kapapasangan nun. Sa giyang kutua paman na tao dumiyar pa sa giyang kuto paman na kaya sumbayang na nadiskan niyang buditero asu imam nadiskan niyang di mangusiat. Ino to mga pagariyami si agama Islam. Ino to paman na inilagi dun Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang kuto atawa ditero sa lagi dagyang kuto himar amaawid sa giyang kuto amala kitab kagigiyang kuto daaban niya na miyang guna. Sagiyang kuto kaya derpa iyan, kaya sumbayang iyan, udina dan iyan manag. Agiyang kuto mga wasyat agiyang kuto imam, agiyang kuto tao na paman na miri paradu, sumiyong skaniyan sa masjid, dumiyar pa sa agiyang kuto kaya sumbayang agiyang kuto mga Muslim, Nagitu atigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kini ibaratan niya nun sagyang kuto himar ama awid sagyang kuto mala kitab. Mga pagari madakal sa katano. Aaya betadian na igira paman yan na misumbayang sa dimaat na upama ko pakaisi na kaon wanto na miya kuanian, miya sabutian, miyang guna niya sa giyang kutua, kaya pangusya tagiyang kutua imam, nadaaban niya na maptero. Paman na makadadar pa agiyang kutu lawas yan, uwi nadaaban niya na miya sabut. Sa giyang kutu ini pangusya tagiyang kutua imam. Lagi digtano si di kapagusaya mga pagariya misi ko agama Islam. Kailangan din na makanal tano. Agyang kutua kailangan bes na di tano di makangguna sa agyang kutua wasiat agyang kutua imam. Tenudan tano agyang kutua mga wasiat agyang kutua mga imam tano. Sa agyang kutua di dan di kapangusiat. Upamamanian mga pagariya misi ko agama Islam. Katatanudan tano agyang kutua di mater agyang kutua mga imam tano. Namya kalalaman narya keswatano. Maala ke paganad tano sa agyang kutu di pamanian na dimipangus ya tagyang kutu mga imam. Way na sabab sa agyang kutu kesupakatan agyang kutu suguan wagamatan wagama Islam. Nagyuto mambu isa katano na daa keswatano sa agyang kutu wasiat ini pangus ya tagyang kutu imam. Sumanari mga imam tano, mga khatib tano, nagyang kutua, paman na diran di kapangusiat na utinudan tano na miyaka piya-piyaw tu, mala kekuatan uro naguna. Api apa nagyang kutua diran di kapakateru, na nagyang kutua 30 buka minutos, nagyang kutua diran di kapangusiat, nagyang kutuba paman na isaw tua mapi awasyatiran. Paman na isaw tua mapia adi kapakateru agyang kutua imam kagi impidaniran agyang kutua diran di kapangusiat. Uy, namala utua mapenggunatan ron ang mga Muslim. Agyang kutua kaya turu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada adi maat agyang kutua tau. Naman ito mga pagarya. Agyang kutua kaya sumbayang kan ada amiyak uang kaun. Sabab sa agyang kutua kaya teru ka. Sa agyang kutua masa adi kapangusiat tu imam. Pamana sabutan tanwa yang asudin sunabi mi terun da abang ka dimaat sabutan tanwa da abatan dimaat sagiang kutu adi tanu dikateru igira pamanian nana dimangusia cu imam nama da kal sera katanwai ap kesimatanu nakanugunia na mga pagariya baka din miarasay sagiang kutu kaya sungka sa masjid pamanian na aya kaya sungka sa masjid na giyang kutua aarap na kagiyang kutua balas ama papadalamun. May aliw tanong si iku muna. Agiyang kutua kapakalalabi agiyang kutua alungan na di maat. Nakanuguniya ng mga pagarya amay kagiyang kutua kaya paka darapatan o misumbayang tano. Nasi itano miya padsagiyang kutua mga tao ada abayran miya kuwa abalas. Da adi maatiran at igunabitan wa Muhammad. Kusay tanubu agiyang kutua ko kumanian. Pituro mga ulama paman na aya katuro mga ulama sagyang kutua katuro Nabi Tanwa Muhammad ada abanian di maat natigiran na laysa lahu jumu'atun kamila na paganay ini maanaw ng mga ulama na tigiran ada abanian di maat atarutop kompleto kauto sama nito na adna miya kuwang kaabalas ugaid na kanaba kompleto danga maku agyang kuto pamamagayan balas kompleto sa giyang kuto kaya sumbayang ka sa giyang kuto alungan na di maat. Antunapan, tigyan na fayathamu bil kalam. Nagyang kuto kaya teruyan na miyadu sa giyang kuto ataw. Allahu Akbar. Paman yan na ayad na kaya sungka sa masjid na giyang kuto aarapan na ka giyang kuto balas. Kasusuat wallah ugaid na sabab sa giyang kuto kaya teru ka. Madakal si ko mga pagaritan wadi teru. Na ya'thamu bil kalam na miya dusa ka pagariya misi ko agama Islam sa giyang kutua kaya beraka kaya tiru ka paman na giyang kutua kaya pangrekring madakal sira katano ando ni kapakaun tu diyan api apa di mangusya su imam na misengura sira na di sira nimbitira iagu giyang kutua pedian
na mga pagariya misi ko agama Islam madudusa kano sa giyang kutua dini udi kapagisturi agu giyang kutua pedeka amasa adi mangusya tagiyang kutua imam. Ogay dati mga ulama nala to betilu Jumaatahun na kanaba miya batal. Kau tu ay mana niya na kanaba kon miya batal agiyang kutua kaya sembayang kasa di umat. Aya usto nagyang kutua adang kamaku agiyang kutua tarotop abalas kaya lebatan adi tanu tu kabaya. Ubab kelbat yang kutua balas imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu madudusa ka sa yang kutua kaya teru ka di ka teru. Ugay dati mga ulama na kanaba kebatal lagi yang kutua di umat ka. Nagu kenaba uni sugu paman lagi yang kutua mimberak miteru sa yang kutua masa di ka pangusyatu imam. Na kanaba uni sugu agi yang kutua ka perumanian sembayang. Sa lagi dagi yang kutua kaya panutulon o Imaman Nawawi rahimahullah. So Ibn Hazm naya kataru yan naya ko na maana gyang ko kataru Nabi tanwa Muhammad natigya na butilat wa alayhi i'adatuha fil waqti li'annahu lam yusalliha. Ana mapasangun na yung mga pagariya. Yang ko amyaw na amya aloy tano na adidi pamano to kada mabata lagi yang ko to adi maatian ugay na madudusa. Agudan yan maku agyang ko to complete wa balas. Yang kaya katuru Ibn Hazm natigya na di kami batala. Allahu Akbar. Paman anda ni kataru agi yang kutua tau. Anda ni kan berakian sagi yang kutua masa adika pangusya tu imam natiku Ibn Hazm amia batal agi yang kutua kaya sembayang agi yang kutua tau. Na mga pagariya dua engkanian. Ami sembayang adim berak sagi yang kutua sulda masjid sagi yang kutua adika pangusya tu imam. Mia batal besari pagariya agi yang kutua sambayang ka. Nagutigo Ibn Hazm kailangan perumanan yan nagiyang kutua sambayang yan sa giyang kutua oras. Kagitigo Ibn Hazm aya mataan, aya ko na mataan. Nagiyang kutua da makasumbayang agiyang kutua tau adiskan yan ditero sa giyang kutua masa dikatero udina dikapango siya tagiyang kutua imam. Aya daliliran mga pagariya udina aya dalil sagiang kutua katero Ibn Hazm miyabata lagi ang kutua sambayang agiang kutua tawag makaperuman sa kaniyang sumbayang nagiang kutua hadith o Amru bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi qala paman napituro ko no Nabi tanwa Muhammad wa man laga wa takhatta riqaban nas kanat lahu zuhran. Ayaman nagiang kaya katero Nabi tano dan tano sa tawat tigu Nabi tero sa mga katero karibatan o di na tero sa giyang kutua di kapangusyat o imam. Nagugyang kutua di niyan di katero na siray niyan pan amiyo kitsagyang kutu pamanian na mga tao. Paman nagyang kutua di niyan di pakambelag nagyang kutua mga barukan agyang kutua mga dima gyang kutua mga muslim amuunto sa masjid. Paman na miyo kitsagyang kutua paman na mga gyang kutua mga gyang kaiya barukaniran paman na gyang kutua siray niyan siran kanat lahu dhuhran na ayatigo Nabi tanwa Muhammad amyako agyang kutua tau nagyang kutua lagi dumiyaka sumbayang sa kaniyan sa luhur. Allahu Akbar. Niada agyang kutua balas kaya miyako wakan nagyang kutua balas agyang kutua zuhur. Wa ma'nahu aku ayako naman nagyang kutua katero Nabi tanwa Muhammad nagyang kutua sambayang agyang kutua tau na lagi dagyang kutua sambayang aluhur sagyang kutua balas akakawanian. Kau tu ada nga makuwagyang kutua balas adimat kaya mataan ng mga pagarian na miyakuwang ka nagyang kutua balas o sambayang aluhur. Nakatawan tan usukang bida niyan. Mawatan din na kala ibalas sagyang kutua kasambayang sa dimat adigyang kuto sambayang aluhur. Tigo mga ulama miyapukas kaniyan sa agyang kuto kapakalalabi. Dan yan makuha agyang kuto kapakalalabi agyang kuto jumu'ah. Lakin hada idha jama'a bayna al-lagwi wa at-takhatti. Ugay datigin na ginan sutaw aya pinggil bakayan na tenimu yan agyang kuto katero. Paman na diskan yan ditero sagyang kutua masa di mango siya su imam agugyang kutu pseray niyan di niyan di serab nagyang kutu mga likod udi nagyang kutu mga barukan nagyang kutu mga tao na madakal sa erakatano
apa ni paman na di mamakin supagarian muslim sagiang ko tawas ya tu imam na dinia siran di paman na pekaandug niya siran paman na terapas niya siran sagiang ko kao untuk diran pia-pia di siran di mamakin na pananggilaan tanwanan mga pagari pananggilaan tan obatan di makatero sagiang ko di kapangusi at imam agugiang ko kapsreya tanu sagiang ko mga tao. Yang ko akia turu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigia na igira Peter oka sagiang ko pedeka agiang ko ami pagugubay nga na ayakon inosar Nabi na ubay udi na pedeka ugay na lango nagiang ko ataw sagiang ko masjid tadi kepakai uba kaun ditero paman nabad no to ayak ya tero Nabi tanwa Muhammad na kagigiti mi pagubay ka ugay nagiang ko mga muslim ang matatago sa masjid na paman na di derka mapato tapagaria o baka ditero sa giyang kuto ayaman na niyan na di kapangusya tagiyang kuto imam. Giyang kuto akatero Nabi tanwa Muhammad ansit paman niyan natigyan na ansit na ayako na maanaw to natigyan na usko anil kalam paman na targa tero paman naging uto kasaparing ka sa giyang uto pedeka gumiraw ka hey tarka kitero paman nadimbra ka giyang uto paman yan na mga pedeka mi pagubay ka na ukun gumiraw ka ansit genek ka tero sa giyang uto dimbra siapa rana ka na miya pedeka pun sa giyang uto miya ka tero miya betal lagi yang uto di maatian sa giyang uto paman yan na kaya sembayang sa di maat. Allahu akbar. Yang ko to akia tero na Nabi tanwa Muhammad wal imamu yakhtub yang ko to masa di kapangusya tagyang ko to imam natiga na bi anna ibtida al insati min ash-shuru'i fil khutbati la min khuruj al imam ipuungkun sagyang ko to paman na ayako na kapuuna ka mamakin roman na paman na gyang ko to gumanak ka tero pamakin na ka su imam Nagyan ko to anded ni kapuunia na mga utaba. Agyan ko to kapakatin nagyan ko to imam. Apu na niya so kutaba niya nakapakayad niya ni po natin alhamdulillah o di natin alhamdulillahi rabbil alamin. Anded ni kapuunian na kailangan din na mapamakin nagkaagyan ko to din niya di matero. Isa pa natunudan tanong mga pagarian ay sunna na so imam na agyan ko to ba sa kanya ni papantagan tanong. So imam na iilayin tanos kanyan sa giyang kuto adin niya di kapangusiat. Ayapan nakapkeribat o sabaed kadakalan na ayakia sabutan yan sa giyang kuto akaonto diyan na badi turatun. Madakalay ang mga pagarya. Ayak kasasabutan yan sa giyang kuto amas sa adi kapangusiat o imam na baka turatud. Apia o paman na kanaba turatuda na ilayang ka katomiyolong na din yan isisibisibag giyang kuto aulon yan. Nagyang ko turatud nagyang ko tao di mga pagari aya sunna ayat tara lebih nagyang ko inukaro umano to sumiyong dumiar pa sembayang kapemakin negena ka agyang ko di tero nagyang ko imam na isa na nakaribatan tano Allahu a'lamu antay miya ka turon si iku mga tao kailangan na igira diga di mamakin sa wasiat na diga di turatud di mga pagari riba to aya tara lebih Nagyang ko tuwa sa sanguran tanos so imam sa lagid nagyang ko tuwa kasasanguri o mga sahaba radiyallahu anhum sa gyang ko to di kapangusiat o di naigira gyang ko tuwa mas adi mangusiat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yutoy ulawla parang ay amapia sa gyang ko to pamanian na di ka pamakin naga sa gyang ko tuwa imam. Gitu atigyan ni kapuun ka mamakinag o di na roman na ka. Sagyang ko to kapuun mangutubaw imam kanaba tigyan nagyang ko to kaliw niyan. Paman nagyang ko to kapaliw imam sagyang ko to paitaw niyan kagi paman na sagyang ka iya masatano o di nagyang ka iya mga darpatano na bida gyang ko to mga masjid sagyang ka iya pedadarpa. Gyang ko to mga masjid sagyang ko to mga pedadarpa na adna paitaw peliwan no nagyang ko to imam penix kaniyan sagyang ko to member. Yang ko to kapaliw niya sa giyang ko to paitaw asung sa giyang ko to member na kanaba karupuun aya kapakapagpuno ka tigo mga ulama na andun ni kapakatindagian pagpunan niya nagyang ko to ako to banian sa giyang kaya mga darapatan na so mga masjid no na di kaso imam na
simo untuk jagian kotua saap owai. Sama no tu na ayat tenu dan tanu na anda di kapu unu khutbah imam naro umam bumini pu nagian kotua kape makin negatan oron odi nagian kotua kararan nakatanu. Yang kotua katero nabi ya faqad lagauta. Na yako naman na tu natiga na waka tafil lagu. Miya pedegas agian kotua lagu ay ini sapar wagama ini sapar nabi aginan so al kalam al batil aginan so mga katero karibatan. Kau tu emang nanian na paman na api di mana paman nagian ko to adi nga ditero na kanaba ribat ugay nagian ko to ribat sabab sagian ko to isa sa para sukatero sagian ko to oras agian ko to katero sagian ko to oras nagian ko to ba tafutu bihi fadilatul jumu'ah na kedarka udi na kepokasaka udi nagian ko to paman yan na dingka kekuwa agian ko to kapakala lebih agian koto sambayang adimaat Allahu akbar. Mga pagarya misi ko agama Islam. Paman nakaterubu yang koto agiraw ka aranak ka o di na pamakinig ka o di na genek ka tero na miya pukas ka o di na miya dar ka. Agian koto balas paman na mapapadalam sa agian koto alungan adimaat. Mga pagarya misi ko agama Islam. Nagyan koto ba paman na lailayam tanu sa ginawa tanu. Aigira adi mangosya su imam na ayad na taralbi ayad na mapia nagyang koto adi itano di mamakinag sa agyang koto di kapaka tero agyang koto mga so imam. Yang koto hadith ami alo itano na pedatigian kesabutan ron o di na makatuturo sa agyang koto ujubal insat li khutbatay al-jum'ah. Yang koto ami alo itano hadith si kumuna yang koto apiano tulo Ibn Abbas Agus Abi Hurairah natigyan na makatuturo uto sa paliugat wajib agyang koto kapamakinega utaw o di nagyang koto kararanak utaw sa agyang koto di kapangusiat o di nagyang koto dua khutbah agyang koto imam. Inuto kedua sa khutbah imam. Kau to apakah tanu dan tanu inuto kedua sa khutbah imam. Na duman uto mga pagarya. Yang koto apaganay katinagyan pengusiat na gitu ipaganay na maguntud duto maguntud su imam agyang ko to adiyan di katarat ameka maga namapo sa agyang ko to khutbah niyan apaganay agyang ko to katero niyan sa kita wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ginani kalalayaman ada benapteron ro salakaw when agyang to kalalayaman mga imam tano nagyang ko to paguntud nagyang ko to kialatan paman nagyang ko to ipaganay khutbah na tumindig man nagyang to ikadu khutbah. Sama no tu nagyang uto adu khutbah mga pagarya misi ko agama Islam nalangon dino to kailangan mapamakin nagtano to. Kau to gyang uto atigo mga ulama ujubal insat paman na paliugated agyang ko to kapamakin naga sa agyang ko to dua khutbah agyang ko to imam. Anto na pa ng mga pagarya makatuturo pa sa agyang ko to tahrimal kalam haram bawal agyang ko to katero sa agyang ko to di kapangusya to imam. لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين وإفادتهم وتذكيرهم. Kagi wasiat ino tano to pemakinaga paliuga taka pemakinaga tano ko wasiat to imam nagu haram sukatero kagigyang ko to khutbah na aya kini sugun ro agama Islam na an kaumpiai agyang ko to betad agyang ko to pemakinag makadadarpa sa agyang ko to oras naguansira na makakuha sa guna. Ako to anira na kangunai agyang ko to wasiat agyang ko to imam. Agugyang ko to ansiran mapamakatadem mo imam. Agyang ko to pamana su imam na ed manariya wasiatiran agyang ko to diun neked agyang ko to atigana yai walladina amanu taqullah agyang ko to pamana ipugusyatiran agyang ko to kalaks iku wallah kapanang gila si ikulang wantama na inisa para wagamatan wagama Islam ipsugu iran agyang ko to amapya nagito itinudan tano mga pagarya yang ko to ba upama ko tanudan tano agyang ko to pirari ipaman na mga haram amya tiro mga imam adita no mapanggelebek mga tao na pira mga suguan no mga imam di na ni pangusya tamya makapia-pia na adita no mapanggelebek agyang ko to ba adita no tinudan agyang ko to wasiat agyang ko to mga imam. Yang ko ba mapia mapapadalam sa giyang ko to wasiat o imam na aya ka kesabutin karo mga pagarya na giyang ko to kapamakin nga sa giyang ko to wasiat yan.
Di nga manutu kesabutan na piya-piya upama ko sakana paman na di ka ditero saging ko tua masa adi ka pangusia tagiang ko tua imam. Nagyang ko to ba sutaw adim berak ati mga ulama na din yan uto kesabutan nagyang ko to di mapanutul o di na wasya tagiang ko tua imam. Gyang ko tua tigyan adi ka pamakin nga sagyang ko tua khatib gyang ko tua imam na ayako na kukumanian na wajib kau to paliugat mga pagari ande din kapag puun mangos siya tagyang ko tua imam na paliugat terka agyang ko tua kapamakin nga sagyang ko tua din yan diteron agi tua tigin isahe korek sagyang ko tua katero o mga ahlul ilm su mga ulama paman na dua kukumaniran to udi na dua katero ira sagyang ko tua pamanian na kukumanian na gitu tigin sahih paman na korek si ko mga katero o mampunay sa ilmu agyang ko tua kailangan o di na paliugat terka ataw agyang ko to adi nga di ka pamakin nga si ko wasiat imam. Gitu tigin ni katero o Imam Abu Hanifa, aguso Imam Malik, aguso Ahmad bin Hanbal, aguso riwaya o paman na isa riwaya si ko Imam Ash-Shafi'i, agu gitu katero o paman na katero Ibn Hazm na aya dalilira nagyang ko to haditha mi aluitano. Ay ikadua katero mga ulama na tigan annahu la yajibul insatu bal yustahab. Kataya. Ay ikadua katero mga ulama na tigan di gyang ko to kapamakinag sa gyang ko to wasiat to imam, khutbah imam na kanaba atigiran wajib. Kanaba atigiran wajib ugaid na mustahab. Paman na sunna bid na gyang ko to di ka pamakin nga sa gyang ko tua wasiat agyang ko tua imam. Gyang ko tua mitin negro na paman na madhabu Syafi'i, paman na mga tao amuunod si iko Imam Syafi'i. Kama zakarahu Nawawi sa lagid na gyang ko tua kiyaw sayaw no Imam Nawawi. Agisu Imam Nawawi nagyang ko tua si iskanian muunod sa gyang ko tua madhab Syafi'i. Agu riwaya paman na miyapan nutulpan si iko Imam Ahmad sa lagid nagyang kuto paman na diyon di kapagusaya o Ibn Qudama rahimahumullah. Aya daliliran nagyang kuto tutulan sa nagyang kuto mama. Adna daliliran mga pagariya. Paman na ditanwaya paman na girawa riba takano. Paman na nabawajib. Nabawajib bagyang kuto kapamakindag ka mustahab adi paman na gumiraw tano adi ka wajib kenaba mustahab bagyang kuto kapamakindag utaw agyaman na niya na adna daliliran mga ulama ini mitiro saya paman nagyang aya daliliran nagyang kuto tutulan sa gyang kuto sa kataw amama apitiro yan sa iku nabi sa gyang kuto adi niya di ka pangusiat at yun na ya Rasulullah udu'ullah an yaskiyana apaman na pitiro yang ko Rasulullah gyang utama man miya kasulad adi mango siya sunabi na tiga na ya Rasulullah panganiyan kasi iku Allah amuran apaman na bagantano niyan sa uran ikadu na gyang ko to amamap man na miya kasulad at tiga na inisiya si iku nabitan wa Muhammad ya Rasulullah mata sa'a paman na di mango siya sunabi na miya ka umagyang ko to amaman na tiga na ya Rasulullah ano bes masa o di na ande bes oras agyang ko to abangkit o di na ande bes kapakataling umagyang ko to abangkit nalangunanan na miya panutulanan sa agyang ko to mga kitab o mga ulama al-muhaddithin lagi do Imam al-Bukhari agus Imam Muslim rahimahumallah tigiran paman na so madhab Syafi'i ayatin tigiran agyang ko to kanaba wajib so kapamakin naga sa agyang ko ta khutbah imam kasunna na tigiran tigana walam yunkar alaihimun nabi gyang to amya panutultan wa mama asumil si nabi ya tigana ya Rasulullah pamangan niya ka ko Allah bagantano niya sauran o dina inisiya ko Rasulullah wande subangkit na tigu mga ulama tano lagi do Imam Nawawi agus Ibn Qudama at tigana dasiran sapari nabi tanwa Muhammad paman nadakiran giraw nabi adikanu ditero kapaman yan na dinan kepakai paman ada sirang kon arna unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang ko to akyat tero iran upama katigu mga ulama ka haram sukatero sagyang ko to amasa adi kapangos ya to imam na sunabitan wa Muhammad na ungkir niyan dinagyang ko to ang mga tao amya kaum maun ipagisiran nagyang ko to bangkit
Ugay na ande mga pagariya marani sa korek sagyang ko to mi aloy tano. Kao to manani na ande korek ro. Sagyang ko to paganay ro na wajib. Agi madhabul jamhur kadagalan sa ulama wajib so kapag makinagaw tao sa iku wasiat khutbah o imam. Yuti paganay ikadua na gyang ko to kanaba wajib ka matag sunnah. Ande korek ro. Kagi suaga matan waga ma Islam na isabu korekon. Di ka pa kayo ba madua gyang ko to korek. Na aya korek ro mga pagariya na gyang ko to qaulul awal gyang ko to paganay inaloy tano aso di ka pa makinaga o muslim sa gyang ko to wasiat o imam na wajib pagariya di ka pa kayo ba ka pamanian na dimberak paliuga terakad na gyang ko to ka pamakinaga ka sa gyang ko to khutbah o imam sabab sa gyang ko to mabeger agyang ko to dalil agyang ka iya mitindig sa wajib agyang ko to di ka pa makinaga sa gyang ko to imam o sa intan wagyang ko to dalil agyang ko to mitindigun sa sunnah mustahab tigen agyang ko to dalil agyang ko to mitiro sa gyang ko to suka di ka pa makinaga ko imam na mustahab na gitu tigen na mapapanto kao to paman na si ibu to si eko tao paman yan na inimbitiar isirano imam. Papaman na lagi doon nabitan wa Muhammad. Ay gida diskan yan ni mangosya tan adna din yan imbitiara ke sagadan adna mitiara ini sagyang ko to mga makmum. Aw kallamal imam udina gyang ko to so makmum udina so pumakinag na miyakim bitiara udina inimbitiara ini nagyang ko to imam. Sa lagi nagyang ko to paman na miya panutultan wa miya ko maamama apitero ya si kunabitan wa Muhammad ya Rasulullah mata sa anda besubangkit. Tigan aliannahu la yusgilu bidzalika an sima'il khutbatihi. Paman nagyang ko to lagi dutu masa na kanabaskan yan na kesendud sa gyang ko to paman na din yan di ka pamakin naga sa gyang ko to khutbah o imam. Nagyang ko to tigu mga ulama paman yan na gyang ko to kiyaw sayranon na tingnan na tajsami'ul akhbar wa tattafiqul adilla. Paman na ketimu yan agyang ko to mga tutulan agu mapakaisanian agyang ko to mga dalil ami aloy sa agyang kai bitiaratan o kukuman. Kao to ang paman yan na ayad na mabeger at tindig mga pagarian agyang ko to wajib agyang ko to paman yan na kapamakin nag-utaw sa agyang ko to khutbah. Iman to pagariya kaya to kawan ka na napananggilain ka uba ka di brak uba ka di makatero igira adi mangusyat su imam. Pada penakaw sa itano, tano dan tano, agyang kaya usayan no mga ulama. Tinagyang kanan na hadith na makatuturo, ala tahrimi jami' anwa'il kalam. Paman na haram atigyan sulang-ulang wanupiklas yan nakatiro. Akaw tama na, lang-ulang wanakatiro na haram. Sagyang ko to paman yan na masa, su imam na yakhtob di mangusyat. Anto na, agyang ko to mga haram makatero api atigo mga ulama walau kana amran bi ma'ruf api apan pamanian na nakasugu sa mapia paman na isugu ka agyang ko to mapia na di ka pa kayo baka ditero adi mangosya su imam panunugu sa mapia abadi mangosya su imam anta aka nahiyan na an mungkar odina isupar ka agyang ko to marata paman na isupar ka agyang ko to marata na di ka pa kaya obang ko to tero kagi su imam agyang ko to imam adi mangosyat kakauli li sahibihi paman na lagi datigin nagyang ko to ami alu sa gyang ko to hadith tero na kako pedeka ansit genek ka tero uskut anil kalam paman na renek ka genek ka tero amay kagyang ko to lagi dutu na paman yan na paman na miitong sa gyang ko to lagi yan da di maatian pagayruhu min babi aula na susala ka ro atigo mga ulama na gyang ko to ba mas taralabi gyang ko to kisah sapar nun ko to paman na da akatero aba piper waga matan waga ma Islam sagyang kai di ka pangusyat o imam. Okay, adna miya kaliro mga pagariya. Adna piya kaliro mga ulama kepakay. Anton agyang uta kepakay. Jika na lakin istathna al-ulama al-kalam al-wajib. Kau tu paman na so mga ulama na tigira na way din ko isa sa para sulang ulang wanu katero apya panagyang uta kasugu sama piya kasapar sa marata. Way na miya kaliro o agyang ko to akatero sa paman yan na kailangan din wajib paliugat. Anto nagyang ko to akatero apage tiga na katahdiri darir. Yang ko to akapakaiktiyaran ka sa agyang ko to kebinasaan. Paman na kebinasaan ataw. Paman na yang ko to lagi dagyang ko to paman na taw
paman na kebinasaan lagi daging ko to ini sampul ya saya na upama ko adna mama akulog sa gyang ko to kalot agyang ko to biir kalot to paman agyang ko to paridi paman na ini ibarat yung mga ulama nagyang ko to tawa paman na kedisgrasya nagyang ko to kapaka paman na kapaka ikhtiaran kaon gumiraw ka hey paman na tarka ka kedisgrasya ka kulog ka sa gyang kana nakalot na kapakayo to at tigong mga ulama. Anta kagyang ko to aw man yakhafu alayhi naran aw hayya o di nagyang ko to paman yan na mama mi pagubin niya sa gyang ko to apoy na ketutungo na kesapara na kakagiyaman na niya na kebinasaan sa kaniyan ketutong. O di nagyang ko to baden paman yan na kebuta gyang ko to mga ngebut. Nagyang ko to paman nakatero ngo na tigan awakasan kaka mga ngebutan na kebutukan niya lagi dagyang ko to anipay o pamako adna paman na matagaya mga sampulo mga ulama paman nagyang ko to basta kebinasaan na kapakay din na teruka kasabab sa gyang ko to agama tanu agama Islam na nagyang ko to dinya nakabaya ubatan o kebinasai mga Muslim. Fahada yajuz na mga ulama na tigina nagyuto lagi duto masa na kapakayo to. Paman na tigyan na wari o tigyan o miya pakay si ko sambayang paman na kapakay si ko sambayang paman yan na katero ka sa gyang ko to paman na kapakay kitirangan sa gyang ko to kebinasaan na paman ko miya paro si ko sambayang aso ka sambayang na di mambuka pa kayo baka ditero aliw sa gyang ko to mga paman na mga katero matatago si ko sambayang na sa gyang ko to kaya pakay niya ko sambayang makatero ka mapakiktiar ka gyang ko to kebinasaan paman na maifsadiha gyang ko to mi aliw saya na gyang ko to mambuas so sambayang na gyang ko to ba Allahu a'lam gi maana niya na gyang ko to kebetal gyang ko to sambayang sa gyang ko to kaya pakatero ka tiga na gyang ko to kaya pakay niya ko sambayang gyang ko to kapakatero ka kapakaiktiran sa gyang ko to kebinasaan na gyang ko to tiga na mas adi ka pangot ba gyang ko to imam na mimba bi aula na tiga na mas magyang ko to ba mas taralbi o di nagyang ko to mas miya pakay gyang ko to pamanian na katero ang kakapakitiarang sa gyang ko to pamanian na tao. Mga pedako sa itanong mga pagariya nagyang ko to ba gyang ko to raddus salam wa tasmitil atis. So mga ulama na miyakilap siran paman na magyang ko to miyakasupa-supak siran sa kaul sa gyang ko to paman na kasembegang sa gyang ko to sumialam paman adna tawa miyaka uma na tiga na assalamu alaikum warahmatullah gyang ko to kasembegang na tiga wa alaikumussalam anto na ikukumano to anta gyang ko to miyaka beun na gyang ko to kagiraw ka yarhamukallah gyang ko to kagiraw alhamdulillah tiga na yarhamukallah yahdikumullah gumiros kaniya mana yahdikumullah wa yuslihu balakum gyang ko to paman na kapaka kaagyan ko to miyakan beun nagyang ko to kagiraw ka yarhamukallah anto na kukumano to mga pagariya misi ko agama Islam kagiyam ya paman na miyaw sa itano adi ka pa kayagyan ko to akatero sa agyan ko to adi ka pangusya to imam na sumanga ulama tano na paman na dua agyan ko to ako kumanirasan ay paganay na anna dhalika yajuz kapakay ko nagyang ko to kapaman na kapaka kasembegang o di nagyang ko to kapaka petu ang si ko salam sa gyang ko to sumialam aya agugyang ko to paman yan na miyakan beun aya mitindegesan na gyang ko to li ba'di Syafi'i so sabeut si ko moonot si ko Imam Syafi'i pada gyang ko to Imam Abi Yusuf minal Hanafiya apet si paman na so Abu Yusuf na padanan si ko mga ulama Hanafiya agu su Ibn Hazm agu adem panatutul gina ni tindag o Imam Ahmad rahimahullah. Ayat ikadua aqaulu mga ulama na tinanna al-mustami lil khutbati la yaruddu salam wala yushmitu al-atis. So atigin so tao adi mamakinig sa gyang ko to khutbah o imam na kanaban niya natigyan na mapakapetu agyang ko to salam aman adin yan sembegen agyang ko to aguminyara wa ala assalamu alaikum agu kanaban niya da pamanian na agyang ko to miyakan beun na banggira wa yarhamukallah way ayat tiga na mitindegesan na so qaulu Abi Hanifa so imam Abi Hanifa agu so Imam Malik agu isa riwaya si iko Imam Ahmad rahimahullah.
aya adaliliran nagyan ko to anal mustami manhi hatta an inkaril munkar. Paman nagyan ko to tigi na di mamakinig sa nagyan ko to khutbah na isa sa paron. Agyan ko to api agyan ko to kasapar sa paman na marata na lagi diyan din nagyan ko to paman na kapaka kasuyang ka sa agyan ko to salam sa agyan ko to sumyalam lagi dumambu agyan ko to miyakam baan. Wa hadzal qawlu huwa allati tamilu ilayhi nafs nagyan ati nami tinigun nagyan paman na mapaparos iko mga ginawa tano. Paman na apiapan na sumyalam na di nga sumbagan nagyan ko to salam yan. Oy. Ako gyang ko to paman yan na miyakam baan. Gyang ko to ba mga pagare ino kailangan na mga pengenal tano. Kaya to kawan tano paman yan na so kasumbaga ko salam na wajibuto ugay na adna mga masa paman na miyaparos iko mga tao. Agyan ko to adiran nakapakasubag sabab sa agyan ko to mambu adam paman na kukuman mapapadalam sa agyan ko to oras. Miyapano tulo Ibn al-Qayyim si ko mga masail Ahmad wa Ishaq atigan na kulto idha atasha ar-rajulu yawm al-jum'ah may atigan kasumama na miyakam baan si iko alungan adimaat. Uway. La tusammithu na aya inisimbagon o imam Ahmad nagyan ko to atigan na la tusammithu na dingas kanya diga girawa yarhamukallah. Wa hakaza naqalahu anhu Abu Daud lalagid mambuto paman nagyutipitindagan o Abu Daud aguso Abu Talib. Sama no to mga pagarian na miya klaro tano paman nagyan ko to kasumbaga si iko salam agugyan ko to miya kambaan na di pno to kepakay egira di mangusya tagyan ko to imam. Mga pagaria anto na isuan ka paman yan na supara nakaagyan ko to dimberak ditero sa masjid anto na okit. Kagipya kada tao agama tanu agama Islam ubang kasapare ang gulalan sa katero. Ni saparo agama agyan ko tatiga gumiraw ka na ranak ka. Paman na dingila na kasiran na tiga ranak ka o di naganak ka tero o di naganak ka manunutulan na daw to pero agama Islam anto na isuan tano. Nayami alu sa giyang kaya kitab na tiga na amma man arada al-inkar ala man yatakallamu aw nahwahu fa innahu yashiru ilayhi bis-sukut. Agyan ko to upama ko adna dimberak sagyan ko to may pagubay nga paman na supara na kasiran na agyan ko to ba aya ko na okit nagyan ko to signal ka kao to ay man niya na bagay ka sa signal sagyan ko to aranak ka no kapakaya dingila na kasiran gumiraw ka paman na agyan man na sign na lagi daya na natuoso to paman na ganak ka no o di na kapakaya sa din sa paman na kalalayaman sagyan ko to adarpa. So mga Arab na isa paman nakatuloy na nagyan ko to lagi daya. Kapag kaya sa katanong Allahu alam wadam pa na mga ula-ula paman na sign signal sagyan ko to karanak. Uy nagyan ko to kagiraw ka saya na paman yan na signal dino to. Paman ada katuron gumiraw ka saya gyang kaya tinduro ka na giraw ka saya na signal dino to sign to paman na isupar ka gyang ko to aditero. Uy. So Abu Daud natiga na sami'tu rajulan qala li Ahmad paman na mianaga kan natiga penutulnya natiga na mianaga kan agyan ko to sakataw amama Petero yang ko Imam Ahmad ala rajulu yatakallamu wal imamu yakhtub paman na ini pakai siya si ko imam natiga na agyan ko to amama adimberak asu imam na dimangosiat natiga na asyir ilaihi aw awhin ilaihi paman natigo Imam Ahmad sa agyan ko to miya kay seon atiga na asyir ilay paman na signaling kas kaniyang bensagyan ko to paman na paman na paman na kapakaganakiyan tero mga pagariami si agama Islam kaya to kawan tano agyan ka iya kukuman paman na dibis kepakay agyan ko to katero sagyan ko to masa di kapangusya to imam na agyan ko to panganin tano si Allah subhanahu wa ta'ala siya butan waya piya paman na itawfiq rakatano Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko to malayam sa mga ginawa tano paman na kalayaman tano ay gira di mangusyat so imam nagyan ko to makapamakin dagatano piya sagyan ko to mga wasyatiran agu paman na inaloy tano agyan ko to kapamakin dag sa wasyat na wajib si ko mga tao psembayang oy balasan kanu Allah samada kal amapi insyaallah na pagumanan tano buaya si iko mga pamana si iko isa alungan na dimat insyaallah paman na gid ni
kaya paman na ikadua kaya tunay ni kaya punitan sa giyang kaya programa tano o man alongan na dimat na pagusay tano sa giyang ko to mga kukuman o di na mga hadith mi aloy sa giyang kay salat al-jum'ah wa sambayang dimat balas ang kanu Allah sa madagal lamapya penalamatang uskan ulangon langon-langon na mga bangsami kababaya mamakinig sa giyang kaya mga usayan tano salamu kuskano peruman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.